fikile. Ninyiketani 2 years na kumkomba leswi nga tshama mi swi vona. Mina ku komba matimba ya Xikwembu. U ta vulavula munghana wa mina. Ni tshemba yena. Vanhu va swi masiva hala na. Vanhu na ti-agenda na ti-meeting. Waters of immortality. The beautiful lady that never refused to be kissed. The stumbling stallion that never refused to gallop. Can you please take me home before you knock me down? Who said those words? To whom? Under which circumstance? Ma Israel